Goeiemôre, good morning! Sjoe, ons hoop julle is gereed om nog 'n heerlike oggend saam met ons en 'n hele paar interessante gaste te spandeer. I have an interesting fact to go with those interesting guests. Today is National Bosses Day, a day to thank your boss for being kind and fair throughout the year. Ironically enough, today also marks the day that Marie Antoinette was beheaded and executed back in 1793. So make with that information what you will, that both of those days fall on the same day. Ek sien hierdie prentjie in my kop van 'n baas wat mooi glimlag, maar as jy die prentjie omdraai het, net so 'n lang dolk van 'n mes of iets aan sy rug. Yes, okay. Accurate. Glad nie so nie, maar ja, hier is waarna jy vandag kan uitsien in ons episode. Ons kyk weer na al die nuutste Afrikaanse boeke in ons baie gewilde insetsel op dieselfde bladsy. En daar is soos altyd 'n lekker kykerskompetisie. Ons vier aartsbiskop Emeritus Desmond Tutu se nalatenskap ter herdenking van sy Nobel Vredesprys en word vermaak deur Gatsby, 'n Cirque Extravaganza. Ons leer 'n bietjie selfverdediging. Ching chong cha. Ek het ons gesê Sandra Bullock. Jy sien die kom. Okay, ons is reg, Elsa. Maar die selfverdediging leer ons nie oor ons volgende gaste wat ek gaan noem nie. Nee, Herman Kleinhans en Andriette is ook hier om te gesels oor hulle nuwe duet wat hulle saam aangepak het. Maar vir eers is dit tyd vir ons oggendpraatjies en Rosa, Els, wie wil hierdie ene afvat vandag? I'm going to kick it off today and then I'm going to want to go straight into a video. What would you do if you looked across at your neighbor's house and saw this? Laat ons sien. Man, ek moet sê. Sê nou, dis oor kan die pad of langs jou of wat ook al. Wat gaan jy doen? Wat is jou onmiddellike reaksie? Ja, nooddienste ontbied. Die huis brand. Die huis is aan die brand. Well, do I have news for you? It was in fact not a big raging fire that happened. Passers-by in this quiet neighborhood of Fountain Inn in South Carolina saw this house, lots of thick billowing smoke everywhere, flickering orange lights, and they assumed the worst and they phoned 911, which is what we would all do if you saw a house that looked like it was in distress. But when firefighters arrived, they found no fire at all. Instead, the owners, Amanda Peden, Sam Lee, and their teenage son were inside safely watching TV, completely oblivious to the panic outside. The burning house is actually an elaborate Halloween display featuring smoke, machines, clever lighting, and realistic effects. It's so convincing that even trained firefighters have been fooled. Fountain Inn Fire Chief Russell Alexander explained that when Amanda first put the display up 2 years ago, calls came in constantly. This year, they have already had 4 reports. The family has posted warnings on social media reminding the public that there's no real fire. While some neighbors admire the creativity, others worry about the confusion that it causes, and the display will remain active each night throughout the spooky season until the 31st of October, Halloween. As jou bure nou so iets doen, Elsa, ek weet, jy gaan sê, jy's nie ten gunste daarvan nie. Nee, ek dink 'n huis wat brand is nie vir my, dit grens op geen manier vir my aan enige kreatiwiteit nie, maar ek dink ook dit is omdat familie van my, hulle lapa het een keer aan die brand geslaan en dit het na die huis te versprei. Dis glad nie, dit is nie 'n maklike storie nie, nee, glad nie. So ek dink net dis vir my, ek dink nie. Maar aan die ander kant, kyk die Amerikaners is ons nou bigger and better en daai ouens haal verskriklik baie uit en doen verskriklik baie moeite veral rondom Halloween en dan kan ek onthou Kersfees toe ons daar is met hoe mooi hulle die liggies in die tuine opmaak. They just don't hold back. Yeah, I also saw recently on social media another story because the spooky season is big for Americans. It's not so big here and Halloween is a big... Thanks, Peter, for the sound effect. Dankie. Wat maak ons wonder, Peter Koen? So they are very big on Halloween. I read a social media story recently of a man that actually also his neighbors called the police because he'd had a couple of body bags that looked very realistic strewn all over his lawn. And people were like, what is happening? He was like, yeah, happy Halloween. It's just a joke. But for some people, it can be extremely upsetting. And you've got to draw the line because then what happens if that house is actually on fire? People go, ha ha, Halloween. But actually,
there's something happening and the people in the house are in distress. So it's Ja. the boy who cried wolf, I guess, ja. Ek dink hou maar eerder by pampoene. Ja, en 'n ou scarecrow hier en Spooke, daar en die ja. skeletons en so. Ons kan nog Spinnerakke. lekker gesels op daai enetjie, maar nou op 'n ander noot. Wat is die beste byvoordeel wat jy dink 'n werk vir jou kan bied? Spa treatments. Wow. Ja, we used to get spa treatments at Jacaranda. There was a spa Wow. downstairs. Onthou jy nie? Ja, lekker bederf. Ons het, dit ja, was dan so kon jy mooi. net bespreek op 'n Almal het Vrydag. gewonder wat gaan daar aan en dink jy net, don't worry. It's just a spa. Ons spaar hierdie moment vir jou. Maar hoor gou hier, Deloitte, een van die wêreld se grootste rekeningkundige en konsultasiemaatskappye, bied sy werknemers in die VSA 'n welstandssubsidie van tot $1,000 per jaar. En Lego stelle is nou ook op die lys van goedgekeurde aankope. Werknemers was opgewonde oor die kans om duur stelle soos die Millennium Falcon Star Wars Lego te koop en hulle het ook hulle entoesiasme in interne span chats gedeel. Die program dek ook natuurlik gimnasium lidmaatskappe, legkaarte, kombuistoestelle, spa dienste, verkoelingswaaiers en dit help ook om jou werknemers in hul werkruimtes op te gradeer en werksdruk beter te bestuur. Sedert 1992 of 2019 ekskuus tog, 92, dis baie lank terug. Bied Deloitte hierdie subsidie aan sy Amerikaanse personeel. En in 2021 is dit van $500 na $1,000 verdubbel. Dis nogal baie, nie? Volgens werknemers maak hierdie subsidie 'n reuse verskil in hulle alledaagse werk en welstand. Ros, dis nou maar amazing. That's like 20 grand in Ja. South African money. Extra, net so. Ja, 'n welstand subsidie. Ek sal daarvan hou. Ja. Ek Wat het sou jy ges- die geld vir waarvoor sou jy die geld gebruik? Seker maar om te spaar. Dis wat ons die hele tyd hoor op hierdie program. Ag nee, wat ek sal dit gebruik, papa. Goed, as ek dit moet gebruik, Ja. sal ek vir my 'n nuwe skootrekenaar aanskaf. Daar sy. Ek But het 'n that's nuwe not to inhoud. do with your well-being, Elsa. It's a Dit- well-being subsidy. Jou lekker opgewonde maak. 'n Nuwe boek, 'n maatjie vir die katjie. Ja, jy sal iets doen. Wat het ons opkikker? Ek sê, wat sal jy kry? Ek sal, I think I would get personal training sessions. Yeah. Just so that I had a reason to go to the gym because Yeah. someone is there waiting for me. Baie, Okay, baie goed, ek sal dan maar saam met jou daar aansluit. Okay. Ja. Okay, great. Pieter? Ek sal net hoor hoe jy hard gegym het. Ek sal baie bly wees om dit te hoor. Wat van slaapterapie? Kyk, Ja, dit is 'n goeie idee, Elsa. Yeah, do you know what? We've been talking about things that are really good for your well-being, and a couple of weeks ago, we were chatting about me and Tace taking on the Munch Measured Yes. Meals journey, and I just wanted to chat a bit about it. It has been amazing. So I'm on the 28-day intro fast so far, which is 56 meals and juices. So it's your breakfast, lunch and dinner sorted, which has really, really been so great for me. Want ek hoef nie te worry oor wat gaan ek eet vir middagete nie, wat gaan ek eet vir ontbyt, wat gaan ek eet vir aandete nie. So I brought one of the meals with me today. This is the barbecue pork fillet, and it's got cauliflower mash and a spinach puree as well. And al jou macros is vir jou uitgewerk. So 30 grams of protein, 5 grams of carbs, 10 grams of fat, and 230 calories. So dit is vir my wonderlik om sulke gerieflikheid te hê in my dag waar ek alles moet inpas. Munch.co.za gaan kry joune. It's been a life changer.